Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri two mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri two mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa nuko ingengabihe yawe ihagaze. N'imirwano, n'imiripuko, n'ibintu byabaye ibindi mu gihugu cy'u Burundi. Guhunga kwitwa General Neva iri joro ntiyaryamye, we n'umugore we nyamuneka bakoresheje za ndake ziba mu ngo z'aba perezida kugira ngo rwose babashe gucika ibisa nka saga, by'umwihariko byaberaga hafi neza ingoro y'umukuru w'igihugu. Turaje tubyinjiremo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere munyemerero rwose nyamuneka mbanza nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Murangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Muri rusange tubaye ikaze rero, by'umwihariko muri ano masaha yo mu gitondo, kugira ngo twinjirane makuru. Abadukurikira nabonye rwose bahoze banyandikira bari Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa, Zimbabwe, Zambia, nabo tubahaye ikaze. Ariko mu gihugu cy'u Burundi muzi ko hari ibice twibandamo: ni Cibitoke, ni Burundo, ni Kirundo, ni Ruyigi, ni Gasorwa, ni Bujumbura, ni Gitega, ariko na za Korine zose za Mujejuru, Murangara, Kinazi ya Tongo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, tubaye ikaze. Ariko kandi ugasanga ku mugabane w'Uburayi ho dufite rwose intara gatatu diaspora, tukagira Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tukagira n'izindi ntara zigiye zitandukanye, nabo tubahaye ikaze. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi mu nyamureka, turaje tubyinjiremo gatanu kuri gatanu mu buryo navuga yuko budasanzwe. Moto twirukanse cyane rero nyamuneka, reka duhita twinjira mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ariko duhere by'umwihariko mu bice navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaramo ibintu bikomeye cyane, by'umwihariko ubwo zo ni ingingo z'ingenzi, ariko tugiye kwinjiramo mutajya mu makuru nyirizina twayinjiyemo. Muraza kunyemera duhere ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe icyitwa umwato amasasu yaraye avugiyemo. Benshi bati Red Tabara yinjiye, abandi bati yazengurutse ikibuga cy'indege. Amakuru yacicikanaga ari menshi, ariko twebwe hari ibyo tugira gutya rwose nyamuneka tugahita dukuramo. Turaza kubigarukaho, turaza kugaruka ku witwa Reverien Ndikuriyo wamaze gufata ubuhungiro, ubu tuvugana akaba yamaze gufata isafari, akaba yafunze, akaba yamaze guhunga. Ese mwari muzi igihugu bahungiyemo bimeze bite? Turaje tubikomozaho, impamvu yahunze ni iyihe, turaje tuyibabwire. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Turaza gusimbukira rwose ahitwa Gitega, turebere hamwe uburyo ivumbi rikomeje gutumuka, ibintu byakomeje kugenda biba ibindi muri rusange, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza rwose nyamuneka kugaruka hano za Uvira, tuberebe uko situation ihagaze kuri kote y'Abarundi. Amakuru avuga ko Abarundi benshi bakomeje rwose kwasiga ubuzima, turaza kubikomozaho turebe ese ni mu buhe buryo bimeze bite. Turaza kugaruka ku myitozo y'ibihumbi bigera ku 12 by'abasirikare bamaze kuba rwose bategurwa ahitwa Mbandaka, hakaba hari icyo bagiye koherezwa gukora. Ese ni iki bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoke mu kigo cya gisirikare, tubabwira uko situation ihagaze. Icyitwa igitoro mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuza uhuha, moto ibintu byakaze. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tubapudetinga. Amatora mu gihugu cy'u Burundi ari kuvugisha benshi. Ubu tuvugana munyemerere yuko amatora y'abadepite yo yamaze gutangira. Ku munsi w'ejo nabonaga uwitwa General Neva Kasha Mashotero yagiye kwitorera rwose n'ishati y'umweru, by'umwihariko ijya kuba nk'igitenge, ariko utamenya ngo imeze ite. Ubwo rwose amatora mu gihugu cya Burundi akaba ari amatora y'abadepite yamaze kuba atangira. Aya matora y'abadepite yamaze no gutangazwa ko ari amatora ari mu bujura bukabije. Ubwo amatora y'umukuru w'igihugu arabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo atangire. Abadepite rero rwose cyangwa abadepite bari gutorwa bakaba ari bo rwose bagiye kuba bagaragara mu minsi mice cyane. Reka aya makuru tuyinjiremo nyamuneka. Rwose ubu tuvugana
harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana nko muri iri joro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza neza rwose werekeza mu mujyi, umugore uwitwa Ndakugarika bari bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi bimeze bite? Ese byaba ari Red Tabara, byaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresheje FDLR? Byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura turebere hamwe igitero cyasubijwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo n'abandi banyamuryango bakuru ba CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kubagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo tuvugana umutekano kuri kote y'abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe, abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira, turebere hamwe iby'abarundi 300 baguye muri ambushi hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa, ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose atuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa, ibara bikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego rwo kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe, aho witwa General Neva kugeza magingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa nko muri iri joro ryakeye, iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we, ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo uniform zijya gusa nka kotoni,
abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga kure ukagira ngo niba abanyeshuri ba kera bajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo aba ngaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kuburirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake by'umwihariko mu bujyakuzimu ifite metero zigera mu 130, mu butambike ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo, mwaba n'Imana boye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbi usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana by'umwihariko abadede cyangwa se senidede bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwe abantu b'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane, buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Red Tabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwa. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo twigarukire gato mu nkuru idasanzwe y'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa. Bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa ba Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza amagingo amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma yuko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mujyi wa Uvira werekeza hitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukoramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba kw'Imana mwe, ibi mukabipinga, nk'ubu tuvugana urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka, abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka.
bamwe bagera hariya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye, ati neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka amaze ayobora nta kintu na kimwe yigeze atugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo ugasanga ni ikibazo cyamaze guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umujyi wa Bujumbura ijoro ryakeye ni umujyi ngo wari uzengurutswe. Turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane, na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'injyane, kandi ko z'injyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima
ku muyobozi w'u Rwanda. Nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura mesaje yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura mesaje ya Perezida Kagame, niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikava aho cyari kiri kikaba kigeze aho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cyubahwa mu makungu, igihugu carutumwa ko mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politike ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari baze sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze iyo tuvuga amoko, n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo, ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo ni amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha, uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda, ugende Ubukiga, ugende Ubufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye,
aho usanga hose mu banyarwanda turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda bose tuvuga ururimi rumwe, ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. Ucushirako abanyamurenge, ucushirako bariya abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya, twovuga ngo turiko turavuga ivyo by'amoko twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko ico tugomba kumenya ni iki, nuko ibyo bintu by'amoko by'amatribi n'ibintu ataco bimaze, n'ibintu nta gihugu na kimwe cubatswe n'ivyo bintu, atari uko ahubwo vyagiye bizana amakimbirane n'ubwicanye hagati y'abantu, si muri aka karere kacu gusa, ni mw'isi yose, ni Burayi, no mwumva muri ziriya za Israeli, no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme, ivyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi co gushakisha rya terambere, ari byo bisubizo vya bibazo dufite inyoko muntu. Rero nico gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ya ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda, abarundi bakumva ko identite yabo ni abarundi, ibyo bintu by'amoko bigafutwa. Turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko, nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. Mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga, ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation, bya industry, ivy'amafactories, amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobironkera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. Nico gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. Rero icyo twakwita twin countries, ivyo rero nivyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, ryaterambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu. Mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate hehe ko hari gato? Mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? Nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda, bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. Nimba ari intambara zogira insobanuro zoba ari izo, ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. Ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa kwexploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije, Kongo, Uganda, Tanzania. Murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. Tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu.
nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere, ahubwo dufatane umugozi umwe, twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukorwa muri ibi bihugu byacu, byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya, dateye akamo abaperezida bayoboye East Africa, bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye, abandi bari au service de neocolonialisme, kuko iyo uzana ibintu by'amacakubiri, ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo, niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe, bibijuju, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol il très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe, kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashuri kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo byotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu batekinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga, ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo niwe atumye igitoro kitaboneka, ngo niwe atumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma, bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993. Nubwo bitagenze neza ibyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi
bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokarasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko igihugu c'u Burundi casubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi inyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara akaguma besha Uburundi ngo hari Rwanda, ngo hari M23, ngo hari biki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama Abarundi, tera kamo Ndayishimiye, nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegembyo mu gihugu c'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bisha, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta, ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke. Ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe, za Bugendane, babanyeshure bibuta, b'abanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflit inédite, de conflit zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka Abarundi, Abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana Abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision. Turarindiriye utahukana insinzi mu muji wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'Ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose, abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati
ya Kongo n'Uburundi batashoboye kuba bokumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane, na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu c'u Rwanda, bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage